Gura, gegura-gura. Lado murinong lawenya si lagi balu melidi. Lado perumah lih tam kawin lagi balu melidi. Iji tu muyo kemaji dumpu aja tak puau. Kema katanya. Sikre eja kerung item pakai lado. Ike punya model-model lagi nyaurinong ada pri yang utuang. An. Nya Matu ya pegah, nyo tungku kop dari darahnya, empah dari ibabah bengah mantang je dah lak ngempulut. Hai ke. Pakon tu. Temurka tengah urung syik gara-gara ji. Pu pasainya pajan muturiji barasaban. Muya hanama temudanya hana deme kalon. Nya ladom mi maah cakap ane uranyo ne pegah jiat barang kapu. Getanyo ka Tuhannya ladom luat ya anu. Nya kan ku tak tung. Ladom anu mi kaya je rumah je raya di pegok cepau. Wate truk ketanyo ba rumah ji. Pulam ketanyo ka Tuhan temi metuah i bakung raratno hai rada babah teru wate tadu. Tapi pot engkot lang cupe ji cupam tuah bak meja ji mi kon nyam melikot ketanyo incit engkot ketanyo pipot moti mepak itik keminya. Luat nya. Glah hancik ketanyo majib iyah ka Tuhan nyan pulam ka truk. Nya na pu harap iu sabon ba urinang mah lepas ajib iyah. Nya kan ku puya mi kan ku puya ne uron ne ugayon nya lado mah cakap mi ku pegah baron hai na tingat noh mi iranoh jamun wate getanyo tamamah keripep wate getanyo mi mutuah tamamah anak jagung jih lang lingku wate manya hai jih lang lingku meblek-blek anak matai mi mutuah bak babah getanyo taco incit ego getanyo tak peam lambat bahji. Nai pegah luat. Nai pegah luat. Uranyo mi mutuah bekle tak pegah tayak semana ketanyo. Bekle tak pegah mi mutuah wate sakit tak tulung bu cupa mutuah. Ladom engkut incit ketanyo pajuh cupa mepi itiak kase luat. Ni patih bek lagi lu pegah hai bak gop cukup lu dun cupa mutuah pulam ketanyo mai ketanyo yah ka jawai. Nya hanai murusan ane uranyo cupa mutuah ipe lang mata bak pantai Tuhan ya intat. 2 juta setengah sekat bulan. Hana urusan pula mi rumah cupam tuai. Kata gege menjanjian tak pajuh le. Hai mi yang kerja ku pegah mi. Urannya menyona atra cupam tuah bek ni amabe. Bek ni amabe. Menyoka dikun umrah cupam tuah nyan ni pulau meng ni ja umrah bek nak pergi ke Singapura. Golam tunte wate mate kitanya cupam tuah itemboh badal haji dan ibuh fidyah semayang dan sebagainya cupam tuah ladum menuju matang imu pakat ngadai pakat dengan ai. Nan perah lembek ke dia menuju kuput mawulung jak tamu temujin. Mutemujin. Ni patih bek lagi lemperah. Ni patih bek mi tuah padum nala dum anu cupam tuah takebah hatram pahjai. Pabrik takebah keji. Pukul lampu sawit takebah keji mi tuah. Wate mate katanya membadal haji hai tembuh pada hai atas katanya hidup tempat katanya dumpu ijak ngata katanya bek le tak pegah wate kena mate tak magade ba anak nyo kabuh dumpu talung nek metuah kabuh mandu-mandu walaupun hanatra ku nek metuah kamu repair ngan dadun ke ataro dah hai tem nya ada katanya lakon nyan bek yang minta rezeki mati-matian hanam pucap ladum mo tahan tu metugut kuneng lagi naga hanam pucap bak tak pekeh tak kebah hanya tak kebah ke perumah tak kebah kana putah tak pekeh nyan gara-gara tak minta rezeki tinggal ibadat gara-gara anu hana gaya ulang agama yang penting anak perumah bek deuk kabereh nyan munyo tak putruk hun anu tak putruk hun perumah pajan truk nyan ladum perumah lagi laweknya aku pegah nyan sabuh minggu 3 baje baru haik tali mudah-mudahan menan nya bek dah tak karat nyan bunda patih bek dah tak karat nya tak tamita rezeki ura malam tak tumpuk keji si tengah homo dekat darah mameh panena cerita alam urat kalemah nyah nale anena mui nyah na tapo mesti tengok debak ruang tamu hana mi pugo pilih ji haik kroi dapat bek lagi ke pegah hana tinggal ilen alah iranu nya dapat bek hai munyonyo masa hai HP bak jaro jupom tuah abu tuah HP bak jaro itanyo lepas tajak rumah sakit tak pernah mameh
nya kali pasal agam dalam lepas teh baik. Oh hitungku bro tak nin gue kegop hai yang tengah kejadian uronyo nyan but telingkuh baik ni apa kian ni darah berosaban ladu mana bos apa mentang nyambut gue pu ge papa saya tapos siro gue nya baik tak pegah nyan anjir tak pegah nah ai mi munya perle kebahagiaan ba anak dunia dan akhirat nyo nempu modal anak nyan dengan ilmu agama nyo ahwate lagi nyo tak pulang lam haba urung jamun hansalah urung jamun pegah ahwate lagi nyo potra ke pegah le urung jamun munya kaya urung si anak ji keraja tapi munya kaya anak nyo katanya urung si ji kelamin han pateh jeun kalen